به بلاغونا ویروسا کرونا را نتنه شوازاجیانه ده همان دمده گلک پیشین دنجی گوهرین گلک کسی که دخوازن خوش ویروس دور بکن اتومبیل و سیاره خواه برای کمپانی نو دزنفکت دکن پشتی بلاغونا کرونا تنه لباجر آمده 15 kompaniyên paqijkirina jiyan ji mîkroban hatin vekirin. Êdî dişûna paqijkirina bi av û kefê bi sîstema nû ya dûkelê paqijkirina jiyan ji mîkroban tê kirin. Buhayê paqijkirina her otomobîlekê bi vê sîstemê 40 lîre ye. Karê dezenfekte ji bo koronavirüsî em dikin. Araba dikin, em bêjin mala dikin, bîroya dikin, fabrikaya dikin, petrola dikin, em bêjin AVM'ya dikin. Gel ki alaqadar e. Em nikarin di bîroya xwe de rûnîkin, yani em nikarin di fabrikê xwe de rûnîkin. Ji ber wî wext neye. Em wer li dervenin. Gelek kesên ku neçarin di dema nexweşiya koronayê de kar bikin vê şêwazan û tercih dikin. Nexasim jî kompaniyên kirêkirina otomobîlan. بسودها على بهي محطنا ده دونزا على بتشكلي جبان هنك على بالنا الفيدران للدربة باجرن اگر او جوار انسان بيدر بي على باجي بكن هم دون مشتري ده سهر ددن ده سهر دو ددن اشترى بيج جاب تسميل ابدون كن اجبروا يكير بينا خوشي پر زياده بالانه به ما يلو داس بيكر ger belavbûna koronayê demeke dirêj berdewam bike hem de gelek pîşeyên nû derkevin û hem jî pîşeyên heyî şêwaza karkirinê biguherînin. Belkî jî pîşe êdî weke berî koronayê û piştî koronayê bêne pênasekirin. Maşallah deke Rûda Amed.